Kay kapapulong yung voice of the people party. Baka yung mer yang sa sisi yung pagpa sa kanina rin kabayin ka jogi. Bangin yung tingge. Persya yang kanina jingle jogi stopta. Besisya kamlong kamutsuk. Yung kinoy natin sa voice of the people party. Banagapor sa kapor ihaban ni siya surot. Ihaban ni siya malan. Banpinsay. Halor jingle jubor. Jingle kuman jogi kanina stopta jila. Nakaliang sa voice of the people party. Aku akan kerja akan dibesri ke pemerintah. Yunduk jalan jait bantuan sepi upai pak. Jenera ke sorga kelasnap kelapin slow di kisiti ke bangla penyer sekarang ke pol Singapore. Jenera ke sorga kelapin slow ya kita jeka ke KIWEI jungi kira ikimat ke beper assembly. Henry ke jingle kuman ke jingset kulat joko sorga ke pinbor yang voice of the people party. Basa sitin kan wan sabi paiba banpan yang kecil kersan bagi nene persya yang kena bor juga sokar apa persya ban kejut yang ke ikhtiar jomhi paiba jomhi utrai sinong utrai mulu semoga benong ko ki paiba bagi yo yang ke sokar kepada hadu bagi paiba kim pelong dan jeki ban snap yang kijingur kijingam kijongki. Semosi bagi nyo yang sorga kabab hadu bagi khon samla kinjir ka kulinti ban syong syafran na kabandaban scrap yang kaya lumpong ng project. Semosi bagi nyo yang sorga kabasat kulut yang kijing dawa jadi paipa na kapor siya kapor. Semosi lubanong bagi nyo yang sorga kabalima minat ikijaga kiputa jama jampi. Semosi banong bagi nyo yang sorga kabajit ya kita ki konsultan bermerai kita konsultan datar cara batan ino yang kijong ki khon samla ki blabyang ke jingang ke jingkit sofi benong bagi yo yang sorgar jela tabang tek ya kata katungjam kababek ka berhenti dai nama kata ko ki padawi kalau dai ka por ingin sesi simpak bagi nirang ba bagi pensawa ya kata ke jingwa ke jongi syaka sorgar Kadai kapor ini begini, enough is enough. Kalabiang katu ke jingle dombor ke jompi ini paipa. Namar nadal paipa ulas sangpo. Ya kata ke ikhtiar ke baudan. Kasorka ke haban kendam akan sur ke jompi paipa. Dan hakimi ke kimias ni, niui bakuno kasorka ke haban kendam akan sur ke jompi paipa. Hadirin bagi semua, jompi jatuh kelani syakmat pencom syakran. Nakabantaban scrap yang tidak lumpong dengan projek. Ringkat baka jingkersyang berapa. Jongkit paibabi. Kasorka kahaban pinko. Kasorka kahaban pendam. Ya kata ke jingdawa ke jonga ke jongki. Kani kadai kata jong ke jingjok ko kit paibabi. Ay baka ni ke jingjok. Kabinglah yo haka ni ke kindi baka benda ban pinko ya kasorka. Kandai tang ke jingsang. Baginang yo nakui kapor semua kapor. Yang kijing dawa apa ko paiba kerjala unai hok banyo ko ki paiba nilai ban sangpo bangidon hakari siksar paiba hakari siksar paiba kabor ka syang hau paiba upaiba usyang bobje dan pensyong yabi hakabor upaiba ro pada kabor pendekat yabi nak kata kabor bagi bidon lalu upaiba lo sangpo yang kata benda nang ngetskan kita siksar ini atas ketnya Kihaban snow, ya ke jindawa ke jogi paipa. Namla ban klek, ya ke ei kabajia a Nepal. Ni kuno kabajia hari Madagascar. Ni kuno kabajia hari Bangladesh. Dan jeki paipa. Kalau pensir ya ke sorgar kini, wat bampun kelamru ya ke sorgar hari kini. Nama kata ko ki paipa. Hide belong ki paipa, kita snow ina ke jogi bor ke jogi ikhtiar. Namar hidon hakari sinsar paipa. Aku aru bakran hakari jamit. Hakari kapor ke pemerintah. Yaki khon sama bi jami. Ikon sama hakari kisi ke pemerintah. Dimagi ki jing tenjo ki jele ki babon rukam. Lakalong hakata ke yokam ke yojam. Ni bakuno ke sorkar ke persyaratan tiklar. Hakata ki MPSC hakata ki DSC. Ni jine ki khon sama. Haka yokam ke yojam bagi yiru
yang kata ka bangsa ka babangkong kabakta yani bagi kalaway ka bangsawan ko kisamla kalaway ka por yapi bapinum resyo kan krem ya kajing shisha nabar daitang kajing shisha kapan pelan ro yapi ko kisamla biek hagani ka jandi ka kapan krem yapi babanongru sangeno kajing kinong tang kajong kihisam sangeno taman kut haka komen haka social media kadai yapi ban ni surak bandawa na kasorka na kahok kababi bini banyo lada kita kisamla ha Madagascar lada kita kisamla ha Nepal kabagyong kita ka Gen Z protest kapinkalan ya kasorka na kidi liru paipa hero kisamla kidon ya kajo khubor kisamla kidai kalawai jabani bakacakuri aku abang bakadan kuwei K Jong kabanga sotrat bakabasoy shaman film haka jimot ka jibakat ka jonga Tiong Kumi hakakin ng way. The future of a nation lies in its youth. When we rise against injustice, when we rise against abusive use of power, even the most powerful decision must answer to that courage. Kata kadai kabang ako bagi kuwan sama. Jong kami kajila kami kajong ikindon niya kajingslon. Kabang kanang gano kabang tingko bati ni siya kamat panyeng rangba. Deh handa inyo i bakasorta kahapan pendem hakasolru ke jonghi.